Committee na kinya TV ya Baite neriku, TV ya Meru neriku, TV ya Weru neriku, TV ya Citizen neriku, bara twete thaa 4:30 ciogoro na jogacokero kairi ntuku cia Jumaine cionthe kuma thaa 1 ya rukiri mwanka thaa 2 rukiri. Ni bwega gushaga umenyo nikenda twinthe twitambere gukura individually na twitambere gukura nyamugongo. Ndauma kuringiria ananko wetawa Francis Kamathi wa Mutorogochi uria mpumba kwa ne anko wakwa ni muntu wetu na ana banjeu ni achore bako bare akwe muno kambire njayeu ya Kamathi wa Mutorogochi na njayonde ya Mutorogochi arerinda kanya kauga tigwa ni Kamathi muntu wetu Kamathi mwathani mutura moyo akojurie na mwathani etembere kubokiri owen kanworare muchiari waku wantu murume Keni na tano nyakwe Kamathi nuorari kire arume bilioni 4 nuorari muchiari wenu ibutigina mami wenu menyere ni mami wenu na muntu uria otigina ngina naririkane onde muislamu ituritanagwa ate wabil walidaina insana na kwa wazazi wenu waonyesheni wema wote na tukachoka tugeta mbere tukerwa gikenero gikinyine ngina wa muntu kinyoka thithia mantu jange jonthe ja kidini nyakwa karega gukinyukira gikenero ukura na gikenero menyereni mami utigi mumenyereni muthikagirie ni mbere kinyabu magara njore orerenja akona ngina kariate ni kendo gya kitharimo kiu ke muchiari nchoke buge igitareka icho ntuko ya Jumaine narwo na Ramisi ntuko ya Jumaine ituraringairia mutanonge wa miaka etegukinya 30 mwana rari Lieutenant Kwame Muturio kwa mwana very young mwana wa officer wa county government wita wa Kinoti wanjaya neighbor kwa mukuruto wa Silas Burugo ituramuringiririe ipengo kubwa kwa family yeu mwana rari so promising mwana na miaka 27 ya kana around 27 ali lieutenant na arathi ya course na de promotion ya J0 ya kwa captain imwana rari na future imwana rari tegemeo ya family imwana rari tegemeo ya kijiji na pride ya kijiji kiriba ubonde ba mwegie baraba ige Dennis munene wa Kinoti pole no kiriba mwathani borogwata kwithira buri na baubwi ugatega antu bau bonka barusite endwa bao Meru kumarira twatigana na baubwi mweri juju iturusite endwa be turate mweri ju akikinya mweri ju athira na jura jungi pain
eu antubau bondo bara batigini endo baba baigitwe katubwire ni mwathani arwata kuburingithia bwinthe akabwa oreri bwinthe chonto muntu gutire akaro ya uturikairi ibate twithuranire gwitana muntu bwari ukiriba mwathani burogwata kuthura buri na abwe bwinthe na ndukweja kairi nikenda tukurania endi mbere tukinya arago ukurania ndenda kwaria migambo emeka sana kuhusu makarika ya kiumia giki. Wambere ma ni uni Secretary General wa kiama kia Mbas Meru na the Executive Officer wa kiama kia Mbas. The Secretary General impande ki ikiama kia Mbas the Executive Officer na ofisine ya Mbas mutindwa na neo endikuota ya Mbas mutindwa opposite Simba Wales akwena baita TV neo kule na ofisi ya national ya kiama kia Mbas na neo kule na ofisi ya branch ya Meru. Ofisi yu chile amwe iwicho registered offices cha kiama kia Mbas in Kenya. Nambwire ininkaraga ofisine ntuko gwa ntuko na rero kenda kuriunga njoriunge inbidharande ofisine na rekondi chionde ire ibwirite kuthurire ofisine ire njarene chiakwa ininkaraga na chio bote ange kwena storage ya rekondi chi ofisi ni ofisine yeu ire makutano na neo national headquarters inindibije kinyawandine amwafi abogeta east egoji west egoji east athwana kisima abo west mwangathia inimbije ibariko officials bakiama na ngeta byombo bya bari ofisine o kiumia giki nikenda beja mbonia rekondi chionde cha ofisi nkabeta beja bariunga national headquarters na county headquarters imbigetwe Mugambi Manyara National Secretary General ende uria urungeki ngogene ni kiama ni Secretary General wa kiama urungeki ngogene ni kiama atemenya kurita ngoge ya kiama kinyeriku atemenya gusaina cheki ya kiama atemenya kuandika baruga akiwaga nini kiama chontu ni muntu urungeki ni kiama na hakurunge kwa ni kiama itwathithirie court ya kugambithia Mugambi mutindwa na tweta byombo bya bari ntukweu Mugambi agambithagwa ne andure constituted disciplinary committee na kinya TV ya baite neriku TV ya Meru neriku TV ya Weru neriku TV ya Citizen neriku bara twetre beja ku ona kana kushuhudia Mugambi Manyara akigambithwa court ari akinya mbere thaithano na thaithano igokinya irio mirango ya ingirwe ntuku yeu chonto Mugambi akura
indachoka kugwa kule wakili atumite na orders arombete onda kotini lakini akinyire ari time bad na kesi yetambere inkulikana oni ndari mushairi ntuko yewu mushahidi machairi na twagambire mugambi twaja na evidence yetu na disciplinary committee ya ikemantu yawe mbere mugambi are suspended ni National Delegates Convention yeteri imwinga ende neck ina power cha kuinga mugambi imanyara neck ina power cha kuinga mugambi imanyara mantuseja mugambi akuthia ya gwita National Delegates Conference kuga kage na membership na nini gutio omba kuthithia na atitikiri tu sheria athithia mantuseja rira mugambi agia relevance rira mugambi athugania kwina mamono antu bakuriganirwa noe no mwanka eje na bipindiri kama hizi chaku wangu itana giki kuthithia uju ewi drama isarakasi ya mugambi imanyara mugambi netete athithia muchemanio na ntukweu athithĩtie muchemanio Westwood mbuga obumya bithatu bithiri mugambi atumana ngugi akauga wona muntu wina t-shirt ya basi na kana wina nkobia iria twaejanaga gitara campaign ndikurutira jaba we komi kana 20 oeja nabo beje bankari bekirite nguyu kenda bari wa shiringi magana jairi jatatu jana jatano antubone mugambi na ukaina basi na kera mugambi politics yu kinyani ngachwa chiringi 300 400 no mbiti ote muntu otemenya kuga muntu ro na t-shirt na nkobie kiama eje nikenda murea chiringi 300 antubona ati imbasi ndenayo mugambi bareta Westwood kuthithia muchemanio aundraike kuria mugambi kuma Westwood kuja end quarter ya bus imitao magana jairi I doubt ni ata wetaka Westwood na end quarter bus ireo ujo karande ofisine umaro ofisine wa address ya ntubaku ome ofisi if lile we secretary general wa kiama no chokete wa umaja kairi mumeteaja weta katika vyombo vya habari oni the secretary general Meru na Nterungeki mugambi i secretary general wa kitaifa ende Orungeki na mbere mugambi kantiomba kwethira ndena itebire ori mwe na oni nga prefer nkaithurira gite nga prefer kwethira nde countine jonto ndenda kumanage our local bus politics ndenda gukaraja nikenda menyera chiacha chietu cha Meru aja nwetete station ingi gwentuko wari weru na kinya naru arokiri nkuringagirwa nkerwa uri muga FM naru kugarwa ajika muntu gaka mantu lebwew na kinya ntukwira wari weru rira waraya arwaji ndamwithira mibokandune arwaji ndamwithira angangari chiao ithuki ndamurira marandu mugambi romba kuromu guchokaniria nawe I come from a very civilized background mpumite background civilized antubare no gimabubu inge sana
kwi level ntiumba kwina meku. Mugambi migambo ere kuma kanywa gaku eriumba kanywa kamuntu very very primitive, muntu uri nyuma muno itobe chake uri na tu. But you are both primitive, you are outdated in your politics, na ikyo mugambi ugatura kugwa Kenya na Kenya ugechwaga ite chonto chiacha chiaku ichiacha cha muntu wa kithaka, ichiacha ambayo imepitwa na wakati, ichiacha cheru mwanka kinyantu bamo bakamburia muntu no wo guchwaga ite gya seneta mero. Mugambi ndengendo guchokeria manjama kaisana oni kinyo antega betete nanjira nago gatego etete nanjira to who is more stylish than the other, who looks more civilized than the other. Mugambi you realize ya mero bakaringa kura ureo kuringira kura no tubotobecha tu. Number 2, wauga wagurira Rwaji Nkobia Singapore. Mugambi na arua ndara inapu Nkobia chiakwa Kobia kawuthwana ya wangurira Kobia kamwe Singapore. Realize ndari Singapore mbere ku ome akena ndigurwe Singapore ndamiriongete ome akena mbere ku na mbetete kurionga ndigurwe Singapore na ndakara Singapore 24 days ntuko 24 ko ndomba kuma Singapore muthie juju mwanka mujejura yonge go ichibitari wetete or whatever onda ina time ya kurionga Singapore. Na mugambi mbere kinyato manyana nawe Nkobia yeu ndautumirite imwongurira Singapore ngutumite nange kwathaira Ibrahims Singapore indari ndugwita naona ndagura na ini ndakwathaira ara witongurira Nkobia na ntakwirite ukangurira Nkobia ompe ndakwirite ongurire Nkobia mpongere Kristo ya Nkobia chiakwa Nkobia yucha Singapore ichio iji nande mwe kwekethera kijere aja gutumenya i Nkobia ira chionde ngurite kuma nthiguru ya Singapore na reo mbere nitete Singapore ndakwathira guntu ndakwira kinyana ukethera moye tagwona ungurire Nkobia neo turaga kwira mero wa gurira Rwaji Nkobia kuma Singapore iji inge na cheche umao Nkobia iji cheumao na Nkobia iji koringe inkoroi nira gwekera nande nira mbekagira nande iji Nkobia iri aja. Therefore kethera ndamenya kinye kunere kwaja kanjo kianka etherio aja mbere ugatiga kwira mero ro gurite Rwaji Nkobia Singapore kankurikani ogita Singapore ndari Singapore miaka ina mbere ku na kuritana kahere mugambi manyara muntu no are mukinya gucemania umurira chai cyo tugona mweje butena difference yokamumbura rona nindira kuguririta chai some place no kurikana tokari nawe nthe gwaku wa mparugono uraura wagurire kawira Mwangasa rikora gwa Kenyama akweja gwaku ejete okwira ibwega no ntuba kumukarie gitara impeachment mugambi wa mbira jona rikora gwa Kenyama gwaku arenda wa mugurira riko ukweja kwawe wa muretera riko ntumburi na Rwaji no muretere Nkobia kuma Singapore
no ukarwenda umuthithia favor nkobia eri ya mbeca ingana ntumire nchama ciaku ikuretere cio nkobia icio ndakangurite hiji nade eworete temwe yare ya mbeca ingana ngucokerie cio John tuigo ngona kanyo gaku waugire utekugurite nkobia utekuriya nkobia nda utumirite nkobia ya ure ande gutuma thokone tu kugureria kana kugura gintu kingi kori mutumwa no kwirite inkwenda nkobia ketha tanda utumite. Therefore from today henceforth tega nkobia iji utege nkobia iji and shut up. Shut up. Na kwirite nkobia iu aki mugambi manyara nkobia engi na tiroko kanda ugande teacher Singapore kinya kedra eje te Singapore nkwire tiroko nkobia eje nengi it's not tiroko. Mugambi manyara eje ndagurita Afghanistan iri ona chikiri ni akroba kedini ba Afghanistan na mugambi non kuretre nkobia inge chiagento mwanya ira chitaga mundene Stetsons nkobia cha safari konga utarira nkobia ira bekagira inkobia nkurukie dhate emwe nkurukie dhate jo ntombekagira nkobia ire ko match nguira bitete na chono occasion ira bitete ende iji kairio trademark ya Alhaji na kija inge na ande no mwanka mnyanga itengio 10 nkamya kugura kija online kenda the premises store kweji. Therefore mugambi shut up bugo tihi ba okundio nabo mugambi mbecha chiaku na anje kuna mwekuru tumi mbecha chiaku tena value mbecha chiakwa chiena value chonto mbecha chiaku itemanya kugurira mwekuru kwa nguo mbecha chiaku itemanya kundira na bakwa na ndenda mugambi weja na proof ugera ndo reu waririre Alhaji. You tell Meros iranduru wo kwira Mero angande darira Alhaji turandu shame on you. Shame on you. Utenga niburu okugorira Alhaji marandu jalo ntemu nto marandu na ntobara baiji Alhaji mugambi ntetame mbecha iubojokaya ni Murungu ndakarire kwa county council ndaumire ku na tukeja na tenders ntae wagatenda kinyaga chiringi 10 ndaumire kwa county council ntae wa proti tukeja na prot kwa maana hiyo tamaa ya dunia sina ndeja thirikari ne ndeja MCA baja wa contract by the county government yigitaramunya ndaumire ku ntae wa contract kinyago supply karamu ndaumire government ine kiraitu ntaromba contract kinyego ya go supply tissue paper kedra imbecha ndare abata na cyo mugambi ndengerita mbecha na udengeta kwa munyegita le unkai wa contract ya bangi ndengeta kwa kiraitu unkai wa contract ya bangi governors bau borie kedra kuleonda achumbura na tinto contract kwenda mbecha because my salary was enough for me mushara jwakwa ijwangani na mugambi Murungu agampombithia nkomba kuthura na chiringi 300 cha kugura kanyama kogoro. To me that is the money ira ina meaning mbecha yu ichechiri na meaning kwa uwo dogana yantu bonde wakona tamaa ya hii dunia ureo dogana yantu bonde bakari na ago na hii tamaa ya dunia Alhaji tayari betambere Murungu gwetia provision
na kwirombiga wo mukristo nkaigwe romba rira ngugaga twena arua bia korea bietu bia utungana iromba riu twiro katika Uislamu pia twena arua bia korea bietu bia utungana na ikyo ndombaga Murungu na mugambi kango chokeria na arua iromba ringire yakwa ikwira Murungu mutura moyo ugampa into bila bigatuma mbitero rigene rugo karaira beja guchiethia ka Murungu mpa wote sina for me mpa into bila bikangana mpa wote sina for me na mugambi ndero tonga nkorone bobu inge kurukia muno nankera Murungu okeja gutweka into video gampa ibya utuma mbitero rigene rugo karaga mpambira guchikwete Murungu mbatabyo buru. God, give me what is enough for me. Mpabya kurabya kungana nandi. Mpainto bya kunganira mantu yarankuvivya. Chonto kinya into bibi toya wandeguru katika dini na mafunzo ya dini ya Kiislamu ni mtihani mkubwa. Siku moja mbele ya Mwenyezi Mungu tutawajibika sisi zote. Tokaanza intobira Murungu atoete. Intobio bia kumugambi okuganda bibya gike na gike thomithia twana twiri. Ndio cho twana twatu tena mbecha buto ofani thomithie. Tembecha cha kugura antu bweta michemani ne. Go and be mature. Mugambi ndiewe muntu kugimara. Wena wano nyibo bwinge mono. Weno eje bo bwinge sana. Wena wano nyibo bwinge mono. Weno eje bo bwinge sana. Kore egita kwa arwaji kamuntu. Arwaji na grandchildren. Ndenda wera mero wambereria guchindana na kiraituri. Liria wari kanune. Imiake ngana kuma narua. Okethra igwe muntu yang. Then dictionary chamberia co-define. I am happy and proud. Kwethra deno kuruburandi na bu. Mugambi. Because aging is a privilege for very few. No te okera gantu na waili antu ndefo di boni njeto Mugambi na rochia bara akorokere ni ma professor na banke bakuritanguge already bari in offices tiga gwitokea iragia Meru tiga gwitokea iragia Meru na mantu so immature mantu so primitive ate arwaje na tujuju therefore muntu wote wena kajuju te muntu I am proud of them. And it tells me Mugambi how primitive you are. Ntekwenda kwaria mantu janje ku. Nare toro makete mukana bunduki ukiura siringine. You know. I don't want to get in that one. Nare kinyamo ekuru. Are mawago kuromba chukari. Mwanka mugeni inja. Mwe kurwaga tuma mugeni amrombera mbese chukari kumakirigwe. That's the man you are. And shamelessly ugeta TV ne ko discuss your men. Mugambi, we respect our families. We respect the korobarato nabo. But ntekwenda on push ko discuss your private life. Because it is shameful. Amero baga kumenya uran kwije kutowaria kinyana hago njirene. Na finally Mugambi nkwire ogwe ngwikwetaga kana nkuonaga urambonaga ngi ega kuriongira rero thenjete tio chore ena buna ogwe imuruke jwa nyama jwa mireta
It is not about you. Mugambi orengi. Mpomba gukwereza urambereza ngi. Mbere munya agutonyo nenene. Wari kwa munya. Okuigwo nene akebo gwita kwa munya. Wathamire kwa munya. No tura kwa munya. Kiraitu agutonyo nenene. Wambitire mheshimiwa munya. You betrayed him. A shameless betrayal. Weja kiraitu na indikana antuko wejire tware na kiatho mawa. Weja kiraitu ngie kugwa kwa munya muruke jo kuthira. Kwa kiraitu go kuthinjwa ngie reja nao. It was not about kiraitu. Imoruke waigirwe wonene. Kiraitu akuma gitine. You shamelessly betrayed him again. Wetakire Kawira. Kambire Kawira utekire wejo ntukoi no chore na Kawira. Ingi tare ange kwa thinjwa. Na Kawira ntukwira kauma gitene 2027 tekinya 2027 ara kaumira gitene. Mugambi ngiege takire uongi ukeja. Uge toma mikinya na kiu ukiuga gasore. Ukagura mariko jange ya kwa Kenyama uikerie owo ukethra ari mutongeria wa Meru egitariu. Agotadharisha Meru. Ngi eterathiria safari yo. Ngi erionjerene. Kwa Kawira rira watiga kuthinjwa. Ngi egeta wange aragukathinjwa. That is the nature of Mugambi Imanyara. Ou noe Mugambi Imanyara. Ndakuromba kairi. Tiga gwitokeja na becha babalene. Mugambi tumira becha for noble causes. Murungu na kwete tubecha. Tiga guchiethia murungu na tubecha. Ikio kona murungu ayo turametho. Iru kunyoruga kurita ro tubecha. Mugambi Manyara. Nthio thomithia mwana omwe. Nthie yeje imenti chwaka na kravre ninde. Gitigania chwaka na ninde. Nthie gembe chwaka na ninde. Okathomithie kiroto gya kana kau gikinyanire. Mbese yo gutumira kuria nthaka iruma Alhaji. Kinyani no mbare abakurume. Rojo kenda budurania nto bakuruma da budurania bakuruma. Lakini Mugambi boga kindana na ngoro ntakene. Ngoro akaethire kigwira irwa gwitugutania ntakene. Nago nukira kugwata ko. Mugambi ntetania na ngoro na ntakene. Nte na manara ntakene. Tueto kindana nago nao jonto your habitat iro koneru na untakene. Nankwere oju Mugambi. Rua mono na ndenda gukora upon the neck. Nejo kemweri kana kiumia kana mwaka ende Mugambi utekara kiamene kiambasi. Mugambi utekara kiamene kiambasi. Neki nejo kemweri neki nejo kemeri ere neki nejo kemeri ithatu Mugambi ukarairia manto ja mbasi ure ome ya mbasi utearagania mbasi na ndagwashua Mugambi mbasi utemearagania yukia my wand. Take this to the bank. Ukethra ure ome ukarojaga na mbasi ure ome na mbasi inkaritie Mugambi mbasi nkamekaria
numbers etethirwa ni ugo mugambi na ndeta biombone biondo biliokenda ukiaria mantu ya laji angaindengere kiraito angainda thitherie mugambi you loves last loves longer and the best ikiama kingi ukathithia kiama gitimbas na ndao challenge jo ndio kania na antu pia no thuria secretary general Meru da kwire kaire kethro ya man enough ntwera ntuko weja nkunenkere obichi weja na secretary general owo Meru eje munenkere ofisi na kinya ugo withdraw, otherwise you are a shameless coward. You are nothing but a political tundra. Ugatwairagia ukauga nujete ofisine ukodhrania few goons. You don't have mastery of goonism. Njo mkunenkere ofisi if you are a man enough. Utiga wita kwariria mikawene weje waririe ofisine and quota ya kiama. Weje waririe ofisine ya kiama. Ntwira ntuko weje hand over the office if you are a man enough. Period. Na hena au angi ukwaria rairie kithakene eta mwito mwe ukaririe nao na tugakurigiria kamana Waswahili wamesema ulimi hauna mfupa. Na mugambi nkwire wona njoka yetete na kiu tekeri kiwete yale ni maumbile yake na kendo menya tikiwete kanyanga huyo nyoka ndio utajua yale ni maumbile si ati nyoka ni kiwete. Na ndakwira uri nthata ya chiacha, you are a perennial loser, you continue losing, na mugambi you never get an elective office in this country or in this country. Take this to the bank. Antobeto twarekia tukuthirania na mugambi manyara kanda uga kambari na mtu ujo very bipolar kenda tuthiria no once and for all ore antekaro choka kwaraniria na muntu wire bone muntu nthukairi tukumwaru thete mbere kwaria ora mundi akwenda ndienda tuchoka mantu nejetu Kenya kurari na musukasuko jo munene sana na nchokerie nthuke ewe gwetwa Gen Z nkatho jo ntuiba thithetie mantu jaria batu tutengio bakuthithia batu twakirwo gwabo bungi sana na mantu jamo tukaremo ikwaria kinya tukijonaga Gen Z ibwega ende nchoke mbugega untu nkiaria manja finance bill ni rashovero ndokuona narweji mitandaone rais akurungika ma CSS bond na ma PSS mawaziri jonte mantu jara burendaga jakubua nande ngoma ivumayo aindumu no monkana de tumenye limits ara tugakinya nande tuge nare guru tukwigekana na toya na kanya nande nikenda nguge iriteka na tutegete tuona kedra ne kuriteka ore burita kuriteka finance bill tena Nairobi yake irari Kinyaja Mutindwa ikurari na finance bill
rĩrĩa tũrarĩ Gen Z ya Kenya na kinya Meru na Murang'a na Kiambu na Kwale na Malindi, Mandera, Mombasa, Migori, kwena Gen Zs cia government union. Mvieni butegere budget cia rau, buchiurie, are you getting value for your taxes? Ibo kugwata value ya mogoti jenu. Kedra bote kugwata value, then kinya nao ibo bwirite kuga atongeria wanjibike. Tena shono aki kurari na mantu jaja itobwirite kuga gonto kunde watu wanjibike. Itobwirite kugena peaceful demos na picketing. It's a constitutional right. Toga chiuria meruge kuthira ni cancer. Utenja etena muntu umwe uragi ni cancer or a relative wije onjeu. But as we talk, na ndĩrona majority na Senate, Cancer Center ya Meru is a dead agenda. Na indabore kaire imbikayanto India chibitari cha Narayana na Ramahia okagwatwa ikansa narua, okagwatwa ikansa today. Amberia kuandika will John Towandi neu yenu kaburi kariku gakendwa na ngokwere kwekendwa butengania mbeche chewike muntu kurigitwa kansa. Kansa kire family ya chietu antubabanthi is a death sentence. Ni umwe na kugitirwa kinyonga. Kwa urera gukubangwa twaka Cancer Center Meru twareta chunku gukubogia muno nikenda tuthurania mbecha cha Cancer Center antobeto baditherwa chemotherapy aja antobeto baditherwa diagnosis aja muntu akeja akona mandibuti ijua kwenda kwa antobeto jarikewa. Ndienda kuonia jonto 70% ya population ya Meru ni a youth. Ibangana a youth bau bakwenda kwewa Ngambuti, ibangana bakwenda kwewa Mirengeti. Nawe waka Mirengeti kamokaraga kalija geturiri mbichari turatweja na warenjects from factories. Yani mathugani ja mutongeria jakena marevo ya kuthugania antwagu ikwepu chibitari chietu na dialysis machines chikwa mwanka wandine chikwa mwanka constituency ne o every wandi edra kinyai na chibitari level 4 edra yo maoni twena jo maono jare otongeria boto bwena jo ikoromba aindi Mirengeti erere inject na kugarura Ngambuti ere anto bataga manda buti oeja kuna nkrantu ndakwera naru ogojo kaya Ngambuti oteri ya raisaga meri mwera minge egotura account ene Meru ikwethra otemenya gukinyira ithimi omenya kinya murimo jujo quality jore kukenda omenya kunywa ndawa ira kiagirite na nguge mutongeria ikogeria kwina mana unthiguru ndakinya Kengu ndakinya Meori
ndeja dispensary kethra kurira kwina kaurine ndeta Nthangarine ndaitia Kiegoi ndeja Muriri ndatonya tigania Mwero Nkanga ndeta Kiguchwa ndeta Kisima ndeta Timao ndeja Kibere kia Muchene ndeja Githongo ndeta Kathiranga ndeja Kinjo ndena Mwangandia ndeta Mujwa. Yes, ndeta Njotene ndena Manara Gaiti Egojiria Gaiti ndaitia Egojiria Ruguru ndeja Kariene Kamurungurune ndeta Ngongo ndeta Kithurine ndeta Kiamigogo nkethra kwina dispensary ina equipment ina intobia kuthima mirimo nikenda kinya ndeta kugura ndawa chemist mbeta kugura ndawa chemist nkemenyaga imurimo njuru kujo budgetie kiragi utore guku ikwethra turenywa ndawa tutekumenya kinya mirimo na weta chemist yokae wa ndawa tu tutekumenya kinya mirimo iriku tukunywira ndawa nguge mutongeria igwakikisha nawe antu bari ko gwikwe machini mbeche iyo gwekera mandi butine jokia mbeche iyo wete ugurire antu machini cha kuthima mirimo iria kubara muntu akinywa ndawa akanyunya ndawa akemenyaga imurimo mubi akunywira ndawa mbeche iyo cha Mirengeti to make sure our constituency ere ronga mirimo jumbe o parliament ere anene na chibitari mwe na machine kinya cha dialysis ile cha kuthambia mpigo kinya tware mwe kuthithia na miaka eri miaka 5 miaka 7 ngavana ojo ajaga tigira akuthithia constituency jiri agachoka agaitaniria nguge na mujumbe bakagwatana kethra ingabana na mujumbe wa Bururi Ndikiri kethra ingabana na mujumbe wa Centriment Nguchine kethra ingabana na mujumbe wa Southiment Kirima kethra ingabana Daktari Shadrack kethra ingabana na mujumbe wa Northiment kethra ingabana na Mutunga kethra ingabana na Mporo kethra ingabana na John Paul ngabana na Kere ngabana na Tinje Mogachioria ni atatomba kuthithia chibitari mwe kinya dialysis o constituency o kethra ito kuomba gwaka makanisa jo kuona ja minara ja millions impiegiria o antu bau twakaga kanisa iu tuthithia chibitari mwe kethra mbeche chekantu gaite kungana onare mashinani kutweka muntu ariuma kwa wake ge bonda bonda reka ithano etaka thirwa dialysis yakana impie gutuma mathuganio jeto atongeria jethra mathuganio ja kuthuganeria Mirengeti na Mandiput na muntu wakwa ngavana nte kuona mathikone ntiona mukuru ku mathikone ntiona minister ku mathikone egitare turari mathikone ja mwana ugwetwa munene Dennis uwa military ne officer mo count ndrona ganje kitobun kanata neje te problem jo to kitobun kanata kinyane Muturi na muritingoge wa mwana wethe imuritingoge wa county government kinya baruga okeja kwethra turathoma iro condolences chia General Kahariri Chief of Defense Forces tukathomera baruga chia condolences chia ikosi Kenya Army Commander
tukathomerwa ciana ne bau bangi ngavana kinyokera muntu oku aande kambiro buge pole John twethe omwana uyu muritinguge oku no gukwirite muno ende kinya kuandika kabaro gake utuma bagitobunkana ta beja kabaro gakangavana kathomwa kinya naru au ndauma gwa Kamathi wa Mutorogoji ndei imagine kinya gatuma wanda admin agatuma wanda admin kwa kinya ntu ba kwa gutema tikone kuonaga ikio kinyaja nande kinya oraga gwikia ndawa cibitari bakwa niyo tema tikone ogete of no feeling kinya ora magwito teandika kabarua there no feelings ten governor kawira ken kugera le mutongeria wondora tweno gankojoke were example jontonyo glaring example toliteni mathuganio jeto mantu na jara jate gukiria ntu betu jate gutethia ntu betu ritana antu betu gutegia makuyu tioba tegairia tukuyu na inde ugure kaire creator antu betu utonga ntumurume agena pride ya kuona mbecha ciawe eta kagurira mwekuru owe kanyama mwekuru akona mbecha ciawe akomba kugurira mukuru owe kagwa wikira naru amura kangu store mukuru okwa amureterete gashuti gakeru amureterete gakobia jagaka amureterete katha chonto ekuru ne empowered tiga kuromya nto muchere ba empower bombe kwigurira muchere ukamuromya kimbo kimwe athirie mieri 6 mbere umuretera kimbo kingi kana kinya mwaka ntuko winge imbi muntu wakethra kirijaga utongeria bunthe burabo thekaga antu kiene utongeria bunthe burabo tetaga gukura gwantu utongeria bunthe burabo tura bwikite anto bari tenjara utongeria bubwiriragiria anto bathina kenda bae wa mbasari utongeria bo ikirumia janteguru na ikirumie guru na tukomba kwa anto beto interview to tumiro tukomba bawezesha tukomba gwikira anto beto ndoji tukomba kudithiria anto beto kubambegu area jere aja yatigania ne area kubwa makadamia watonya tonya ndene ndretandegoro ja Israel nara kwanda wa Nchabibu inthegoro jere aja ugatonya bwa ndomuru gwitia kumathangari ni ogaitia buru kejera na ndomuru na ogaitia buru Rwanda ro iro kubwa Nchabibu imbetete kwa mutongeri o Rwanda ro arimete matunguru ya maingi sana na imbecha ndenzegoro ya Saudi Arabia ilio bilia biale raisi buru ingoko chicken jonto ngoko ibuja ganthegoro cha mwanki ngoko ekagwe kanthegoro mwanki teja nara kionyo tugwikitha yankare komiga komoka ithatu ugatonya Rwanda rwanto bakamberia poultry farming jonto kinya ntoro boitia ngoko antubara batikumba ndethia cha ng'ombe gokage na industry ya nkara na ngoko leo ndare Saudi Arabia ndare munda jomwe ndare guest wa company yeta wa Aliwatania Poultry nara ba pakaga ntuko mo 4.5 million nkara milioni mona nuchu makara x milioni nyana nuchu ntuko mwe for export chegu kyatero charongo na bakete njaga ngoko munda jo mo 40,000 every day jweta wa Aliwatania Poultry imbie kurigeria tongeria betu bokeria mathuganio jao jakinyare bonemu jonto kinya wa ikia ng'ombe njase ndomuru etebwa nao
kuri kiria gikubua andu moru wanda kauga andu moru gatibwa nao. Why don't we sit together na count to na billions cia mbeca tuthugania imbie kubwa nao? Ndireta nthigurwe Misri, nthigurwe Misri ugeta Saudi Arabia matunda jara twarijaga nao machungwa jeragwa jaumete nthiguru ya Misri exported from Egypt na jange ja kiuma marigo ja kiuma wa Mexico. Kenda marigo ja wa Mexico ja Saudi Arabia machungwa impie kugiria twanda ro na ndege kuma gwita Saudi Arabia mathaja thatu kumira town ya Jeddah in 3 hours. Kira atongere makuthugani ngambuti na miringiti tumiringiti turari inject tukaraja twitikiritwe mbichari kuri utongeria antu baeja wa bure kirumi muntu akarekana nabwe akarekana na baobwe boga kwabo kathira shonto enda dawo tichio chibitari wenda dawa gutichio wenda gwita chibitari ithimi guteo na inda borire kaire obabu bora gampi guto wenu ukona insurance ya kumukia Grace Park, guto wenu ukona insurance ya kumukia Karen Hospital, guto wenu ukona insurance ya gwita Doctors Plaza ya Mutindwa, guto wenu ukona insurance ya gwita Nairobi Hospital, guto wenu ukona insurance kana becha ya gwita Aga Khan, guto wenu ukona becha ya gwita chibitari yu cha kifahari. Aga Khan ye Queen Dispensary yu itena ndawa au mtorene. Aga Khan ye ku ichibitari yu itena ndawa au gatauni kenu. Na ilio kuorera muntu mpe, ilio kuorera muntu mpe akureterete mandibuti na karingiti na ndigwa narabo gwita kwewa urabigerawa uomba kugwata bya kuguru kumwe byo byire ntije inabo choka kwithanira buria no na kinkingi kethiri micemani ya chibo gwita byo kairi kwita kuria no na giki nani muno enkere giki kana ikanichene gutumairwa arohaje na namba 9 nijiri cha kuguru kwa left chontro makago kwina ungu na namba 9 nijiri cha kuguru kwa right poka watithanwa kere manzora tuga kanisa ne jantura tije kebe no botaka ko chinje minto bibi no kaurira muntu umpe ende mwana ku akakwa tuika murimo antu abainge bagukwa temirimo kuboraga ikwagia the right medication kwagia dawa ile kubwa ile igofaa na kwagia ithimi bila bigofaa. Generation Z, Gen Z, ntatu icho tubwirite kuria mbeche ile tukuretwa account-ini chietu icha kureja mandazi ofisini uga muntu ateandikitha inya chia Kenyatta kanywa cha njewe icha kuretwa matumo ofisini na sausage na nkara imbecha cha kugira hantu nara barinja bejete kugena na muntu wengarewe no gira mwarimu kendeta chukuru no gira ganas kendeta chukuru chenisi mbecha hizi icho irenge kithaya apps cha technology ichio a youth antwa ko baguraira mebira na net
bage kwa nthiguru tuka create youth centers nara tukabekera wifi nara tukabekera into bingi na indabwirire kairi utingira mu youth nyomba mieri itandatu arega kuma na pressure eta kumivent yome na tuthuganitie muno utongeria ikugurira youth mubira nontu mutheka nchere mubira wathekania muthugani jao na mubira ki ntuko imwe akenda mwekuru na akenda ana bau bakenda kuthoma bakenda gwikirwo nguo bakenda gwikwo cibitari na mubira jote muthithia u nikyo kinya tukithuganiria ana betura bakaura mibira recreation ituthuganie kinya uri ana betu tukaba equip na knowledge kana na environment ya kumba kwiritira ngugi ana baba ingi betu na ndi bairita ngugi online kraba konde battles na intobingiza bila wifi tukomba ku create centers tukaba facilitate na interview ana betu bomba kulita ngugi na mwana is a social animal au magara anto mwingira nyomba akone bangi utongeria bora twina bu ni utongeria butena maono butena nteto iji especially aja county ya Meru na ndera go challenge Gen Z ndenda kuba challenge bole 70% ana bale na degree nja ana bathomi bale nja bole constitute 70% of our population. Etienne dialogue na thirikari ya county. Ask for dialogue. Gen Z ete kwenda maternity. Gen Z gotewe na ngari utokwenda rami. Gen Z ete na mamcha maingi jara tokuthithia. Kinya twareta kauga gatete Gen Z. Kinya twareta majani gatete Gen Z. We need Gen Z engage leadership na baraniria. We need Gen Z ekarande na utongeria. Utongeria bora twina bu ja county na Meru is insensitive. Very insensitive to the fright of the Gen Zs. Ndienda kuromba kipindi kiu kingi gyakwa nkindonate kire Gen Zs. Nkindonate kire mbeu mbithi. Nikenda mbeu mbithi yera thirikari era tongeria ba county inabetite tutikwenda kwambiria kwithirwa tutikwenda kwambiria kwa rust twije batwire uraba kwenda kuthithirwa nikenda ba factored ukethra 70% ya population yetu ni antu bau babethi tuthuganirie ni antu bau babethi muno mwanka njuma aramisi ewenge taithatu na nusu mwanka thenya na nusu na guchokera kaire njumaine kwambiria themo rukiri mwanka taijire rukiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thire mwathani ilo gwata gukara.